Bismillahirrahmanirrahim. Buat surah gitu. Suratul Fil, surah Quraisy dan surah Al-Ilah. Tapi itu kita sesababannya menjadi si dahil ang berpakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maghapin yene pasalan in history suwi-suwi sin yene gajah. Ini sababan niya nakura siyaman inainan abraha makadari inainan ubruha wehel inainan ubruha bahasa Ethiopia atau bahasa Habasha miaan pote di paluhanin tawanin sahaya di paluhanin ubruha panjari yang nambuwa nakura ingin siyaman ini ketahuan niya pag-ibadatan wa bangsa Arabin iyan si Makkah pagtawafan sa amyaan sindi kabila ay mag-ibadat wa abraha ini mahinang sa piye iyan sinali adwa ini Makkah supaya sa bahasa pilih miyaan apa ya bi maka seperti itu memang kain. Naubus naganya tanto paten masih sih bisa ia hinang lain. Lukas ha panamalan hinamlin. Ha panamalan. Sa masih ulang painte mapatua 7 Yamani. Nanti ada muallim niya ambang memang sa Arab. Pilih Banda bisyara magsawal bebalain pinasungian ini inang Abrahamiyaan. Gaya makanya pinasungian aja. Saya sampai dinding na selalu ilapat ko ini. Nangamal Abrahamiyaan. Ngaka sa Malikul Habasya, pagkuha sa Malikul Habasya pinakuha Sudan sampai ke internet kagat-kagat-kagat. Pagdekala ay siyaman sinabdiya na sundalorin para Makkah. Ini ngalunggu Makkah mihan sarata ngalarap ini Kaabah. Bagi-basa billahi. Nani atakaswa ay Arab inalinan Nufail. Pwede si Jomi ang sabi ng pili. Pagsakay tapit na sa amiyaan. Tapit na siling Makkah terus sing Kaabah. Dua ini Nufail mihan. Pagkaniya nakura iyan ba inte gadjamiaan inalina no is Mahmud nakura gadjahin masalin ba inte gadjahin no is Mahmud magsakay sa amin ang lai dua ay file niyan kinimutan rin gadjahin paine ko itu tiaki wa paine dem lahat suci tiaki wa paine dem lahat ng pag-ibadatan tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa ako ito paine balik ko kayo dahil ko pa na kaya pilih. Dahil bisa nanu balik ko ng gadjahin. Magsakay balik ko gadjahin na inte na ilaberan no sundalo Abraham na sa pinapili. Ka para mangarakyahin. Ge bisan do nga gadjahin. Ibaya sabang painte pinaharap sa dili. Ana bisan ge ilaberan asal diretso. Pinintong na siya bawali. Gaya iya beta uban putra Allah subhanahu wa ta'ala. Umus Abdul Muttalib ini mengdalin pasampang pilih sisir. Tinilew baknya kabayaan din. Tapi lang larang kabayo pero makitalew atau muhinga. Yan sa amyan ba ito may bangsa Arabin. Pay na Abraha, pay si Abdul Muttalib sa nabuwa ito ini na story. Mulai di kabayin niya balik ni Keo. Mangdalanuhin inurungan ko ini kabayaan nun. Okay, baya, asal pala siguro tarakan. Naus balik ni Abdul Muttalib sa salta pasapit ni. Abrahapi na paling nan
Baik kita pun. Terus sekali lagi, penasal mula na pain na. Pagpayam na sa amin, agad ngitem na yung talang iti. Yan kayo, tekan mo. Yan ang buwa. Sidang buwa isa, talang ita buwa pa yung story. Miyaan Abdul Muttalib, miyalip pa sapi ini. Unta na ba ito? Gusto saan pa wala sa Abraham niya. Yes, kasusihan niyan, susi sa unta na may malip pa miyaan. Tinilawan Abraham, bang ba, tumuhan ng untaan niya. Pay na Abraham, wala pa rin, tinilawan pa rin, may parkala pa rin, diki-diki bahasa sa miyaan. Tek kami pa rin, hapka, apa pa rin, kaaban, wala pa rin, gibisan susi. Pay na Abdul Muttalib, pa rin, si kami, si Allah Ta'ala, pa rin, dependihan niya rin. Dahil pa rin, gak susi, si kaabahin sa kasusahan niya, baik nito. Pagka sa Allah Ta'ala, pa rin sa pamalyara si kaabahin. Iyan mo, pangamulyari, hawa pangamulia iyan ay jaman ni si Ka'bahin minulia sa Allah subhanahu wa ta'ala dinipendehan Allah subhanahu wa ta'ala amban pa inte Ka'bah sampai si yan sa amyaan komande duk si ahli pamilyari sa sedang buli waktu in Ka'bah mihan masih rupa narap wa yang katarak sinabab amban paglahan-lahan wa manusia nadjo ide Ka'bah. Sa mga lalaki naman Habash masih Ethiopia. Niya masih dan buwa sa tasabut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal dilarang di buang buwa pati Allah. Sa asal menalamat pada suatu kiamat. Iya. Pagsamian kehantangan na pinaturunan ng Allah Subhanahu wa ta'ala iyan pa ente nabasate. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini gak kita kitemu bangsa India pangahina mo Tuhan nun si dapu gajahi tu si tuan alam tara gak kitemu wai mian tinilaw in Rasul sallallahu alaihi wasallam gak takitenu buparahal in Rasul sallallahu alaihi wasallam bahaw inana saat si tahun pa ito tahun gajah pa indi bahaw inana in Rasul sallallahu alaihi wasallam si Rabi'a al-awwal kulang lagi may 55 elew kulang maglagi may 55 elew kaya si Muharram pa indi pangarap o si Abraha nuhin so basta yan ikakay bangin piyan hatulun Subaydan muli, yan sa amiyaan, pangalarak, kaabahin, amban pa ito panganak Rasul. Na inausap alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil ina ga'a kita bangsa ingi pangahina ang Tuhan nun sinisiye na pugat jahil. Tuusin ko yung dumain maana tarahin basari, takitene. Sa katauhan ni, bigay niya ni story iyan pa ente malumiluman yan dugga niya gay nga tauhan ni story niya wa asal to pa ente sa niya iyan magmaana bagaduya pa ente maana intara ini nin ko ni pede ay niya sa takita te niya sa asabasan inakahan te alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashabil fil wa yan kan mansub wa yan kan pinamuda pa ente si iye yan pa ito gadjahin si dapu gadjahin bahkan ashab asal sali itu atau mas jawa pe yan pa ito dapu gadjahin ang banil gadjahin saya minta tahu saya mau sudah bagi gampe gadjahin pagkala yung pinainan nilakalit ko ugay nga pili dani bang taga akal pikiran sa amihan itu masih kipakal sa ngara yan hinurmat Allah subhanahu wa ta'ala si ayat Allah subhanahu wa ta'ala walaqad dhara'na ini li jahannam كثيرا من الجن والإنس لهم منه قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل ولقد درأنا سبحان بين الله سبحانه وتعالى بين نية وإكامي بين بنجاري وإكامي نية بين عسك بين النرقى هيك كapa iman amalan saksinya
dumain gajah, dumain kabe o sapi. Kata minal jinni wal ins, amban jin duk manusia. Wae ini sebabnya lahu ini qulubun la yafqahuna biha. Nia pangatean desa gak pangan nawe de pangatean dari sekehadian Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Demikian nia bisa pamayam de mata resa gak pamayam mu de. Sebenarnya Bina niya Allah Subhanahu wa taala in beberapa tak bulan dunia ini supaya niya takannal dan buat manusia gak niya maka GS melainkan Allah Subhanahu wa taala maksudnya untuk itu pemapatai akal manusia supaya dumba tu Allah tabaraka wa taala dengan walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha duk niya taingere sa gi pamakale sebenarnya ulaika kal an'am bal hum adall yani ma'siyan ko ya saka ula hinay ini be sisuru sin ayat bal hum adall atawani sa mas dek despe diawa be am hinay payam tasin pil tu si itu kan mas hape in pil amban mas hape in gajah amban sabra in gajah kinemotan hajja gerin apili pakalero ay sana dane bang manusia katauhanne dukta kitene dukta kannalne sa gairu masih tinukuntu ini yan sa ang pangandakan Allah Subhanahu wa taala si zaman Rasulullah SAW ini story ini mengkawinin nya napi pangalo paginte pagsakay ngado sa amiaan dua ya kanya pilih ni kyo bahasa gini be gini necesitas ini ubus ini pa ini misara ng buwa sa ini ng buwa kami ini pinapanjari kami pa ini ganta pasakyan tuk ganta pagpadyaan tuk ganta pagtrabahuhan gampe inhinaypin insapiin katauhan wede hangkan sa pinapanjari Allah Subhanahu wa taala supaya ini niya paruan tebe niya pamadyaan tebe niya sa miyan sumbalik tebe iyan katauhan wede dane bang manusia taga-akal taga-pamayam basag pamayam taga-pangatean sa agad ito sa wede iyan si pangandaakan Allah Subhanahu wa ta'ala alhasil diyawa pehati ranggo manusiain makanya anin nulang si besar Allah Subhanahu wa ta'ala bi ashabil fil pinamuda ini sawat gajah jamian si gajah hape in gajah manusia Bagaimana ni? Bang Hisab Mesin bangsa mukminin. Si kuali si suratul Kahf. Si asu magdam buah apa ente matahala si kisahul Kahfi suratul Kahfi. Wa kalbuhum asu. Duman ayat ashabul kalb ini sawa asuhim ga sa asure. Iyan tabuan ban pangamulya si khitab atawanan si pamisar Allah Subhanahu wa ta'ala sila painte bangsa ini alam yaj'al kaidahum fi tadlil ina ga'ke pinaniya ga'ke hinina wa Allah Subhanahu wa ta'ala in akal buddiren ga'niya kamatbahanne ga'niya kagunahanne lepas saja tadlil lepas saja ga'niya kagunahanne ga'niya kamatbahanne sa Allah wa arsala alaihim tayran ababil ini pengurung siya Allah Subhanahu wa ta'ala wa arsala alaihim tayran ababil pinaturunan pinabuohan Allah Subhanahu wa ta'ala insiyin tayran manuk-manuk ababil jama'at yan pa inte miyaan magpanin tarmihim bihijarati min sijil tarmihim ini dibagsi in manuk-manuk ini mo painte miaan batu kasakit-sakitan bulak batu niya tulis kinemmel miyaan ubus bakas daw
men tinunag atawanin pinanas ang dalam neraka jahannam. Sedang buat riwayat sedang buat asal init do asal hinang-hinang pa ente batumian. We pa ente Allah Subhanahu wa taala pinasuko si pa ente si Abraha pa ente misalkan. In magtiap-tiap dan buah manuk-manuk niya si betis ni niya si betis ni pa ente kalau kepak niya si Tom. Tarmihim bihijaratin min sijil buhat tinibang na ide. Labuan ni bihijaratin min sijil amban batu. Tinibang wa ide ba ito manuk natin min CIN dan Abraha kusawaan min sijil. Iya deh batu. Niya magmakna min sijil tiap-tiap patulay tagasulat. Tagasulat tayo sa amihan. Niya magmakna in patulay ini asal panas manamalan sa sakit-sakitan miyan bulak. Sa sijil ko istatala mangan ente ko tagasulat tiap-tiap buah batu. Sumagwa makajari niya makna ente papilitan niya. Kuan Allah Subhanahu wa taala yawma natwi as-samaa ka tayyi sijilli lil kutub. As-sijil makna sijil pa ente ko sulat. Sabi niya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum hininang siya Allah Subhanahu wa taala ilim sa pantul. Sa parati. Al-asab makna sa baliw. Sa pagmana ro sabsin dawin kayu, gay kayo dawin kayu mo kas kinakan ro hay. Bubi ilosakan ni. Ayan pa ite dawin kayu. Kaya ganyan guna-guna ni pagkaat. Atawanan sa pagmana kas mako ko pa ente inupama dawin kayu lesu. Gay kayo mo tawa pa ente pumo tawa ini sa ngan lesu. Magmana ro sabsin ka asmin makul. Iyan kayu. Gay kayo mga niya may kayu may ang buhok batang kinakan ano nito aning atawan ulit. Ubusin kayo niyan gag usap mga naron hapdo sa pagtek kabaliyuhin depende ang asot pagpasok baliw kanya tigit po diretso. Sa iyan kinahantang iyan pa inte Abraha do iyan pa ito sundaluna. Balikante. Alam taro kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Ini gak kita no Muhammad bangsa inggi panghinang Tuhan na sime dako gajahin alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Ini gak kehinang wa kalbudiren gak niya kagunahan ne duk gak niya kamangbahan wa arsala alaihim tayran ababil duk pinaruohan si irian manuk-manuk magpanen tarmihim bihijaratin min sijil buin manuk-manuk le nibagsiye duk batu pa inta man sijil pa inta neraka jahannam atau anin niya paig ko tersebut po sinimian amban iya pa inte pantumian tinunag daw atau anin masal ina do pa inta man dalam neraka jahannam ubus panibag tiap-tiap dabuak man siye tawa ang manitabot bunan de sa amian sampai palepas dan hapuli deh, ubus bangsa tahu gak samian? Gak niya, kemon isi, si barang den malatak kemon. Gak niya terlebih, tepet sa tolak terlebih. Iyan hawa kainteresan. Faja'alahu ka'asfin ma'kul, hininang siyan, ka'asfin ma'kul, kwa sa kaula-ula, indawin kayo kainte. Takakan wa hinay lesu. Ini ang ambad makna sin surat Al-Fil taman sa ilin na kita insyaallah subhanahu wa ta'ala mura sa tambahan ke si mga ilan nabla sa tambahan so kita to nagnaban tak na amban ini amban si munsang bukan kita mandiata sapha ano ni kita nan takato insyaallah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum.